abantu yabona ake ngiyiveze ubumina ke manje. Ake ngiyiveze ubumina ngoba cishe sengikhathele sekade ngimamele usho lento oyishoyo. Angithandi ukwenza ama-voice notes ngoba niyawa-forward nenza ukucekela phasi igama lomuntu odumile. Right-ke mina ngangingafuni ukuba ngokuhlangane nawo. Yawubona ngibele ngithi ngibhizi ngangingafuni ukuhlangana nawo because ngangazi ukuthi akho nto engifuna ukuthi yenzeke between us. Mina ngazi ukuthi umlandeli wami umuntu ongikhonzile. So mase ungitshela ngendaba ukuthi awazi noba pregnant, mina ngibuza ukuthi pregnant kanjani because azange ngaproducela kuwe first of all, and ngangivele ngingathanda ukuheva nawe isex, kodwa ngakwenza lokho ngoba ngithi angibe umuntu okind kumuntu ofana nawe, ungathi osukele kude wazolala la idosi bese kutholakala sengazi ukuthi manje angisiyena umfana ngokuphelele. Ngibona loo nto leyo. Bona lento mangaso ufuna sibele siphinda ngingasafuni mina, okukhombisa ukuthi bengingekho into bengiyiplanile ngawe emayelana nesex futhi, yabona. So even othandweni mina ngingaplaneli lutho nawe, yabo, angeke ngibe sothandweni nawe, mara bengenza as ngifuna ukubonisa ukuthi ngumuntu okhayini, ngiyakwazi ukuphila nawo wonke umuntu, ngithola. So ukuthi upregnant, pregnant ingane yami sisi, mina ngiyacela mangawuthi yimi ungikhiphele leso sisu leso because angifuni ingane nawe, khuluma ngeqiniso elimsulwa, angifuni wangane sidalo shem nawe, nge-right, ngiyacela. So ngicela ukuthi ungikhiphele leso sisu, ngiyacela, angifuni ingane nawe mangawuthi uthi yimi wena. Ngaphandle kokuthi wena khona umuntu ke mhlawumbe walala naye wase uyabamba wasuza kimi manje sokuyiyona ndlela ukuthi usho ukuthi ubambe ngami kanjani, because mina ngikhumbula kahle ukuthi konke engakwenza akukho engakwenza okungase kwenze ukuthi ube pregnant, you see. So nje mangakuwukuthi wena usho ngale ndlela osho ngayo mina yami ingane mangayo yami kuwe kona, ngicela ukungabi nayo ingane nawe mina sisi, ngicela please, think twice please. Angeke ngibe nengane kwelinye ilizwe engizokilandela inkinga eziningi, amabhadi amaningi. So nje ukuba ngangazi ngavele nje ngenza ngendlela eqondile first time simithani, yabo. So akufuze ukuthi mina ngicondomize, kodwa kona ngangifuna ukucondomize. Ngakubuza kwadla ngokuthi soyangiphuthuma manje, akusafuneki ukuthi ngithole elinye ithuba la ukuthi ngithathe icondom. Soyangiphuthuma manje, soyangiphuthuma into engingayazi, ngazi ukuthi manje konke lokho okwenza uyaqala noba uyaqala ukuthi ube nomuntu ofana nami noma umfila njenganami. So nje sisi, mangawe ukuthi ubambe ngabe nakho mhlawumbe ulale nami, please mntana umuntu, ukuze singazuxabana, sizogcina sizwana ngaso sonke isikhathi, because mina ngifuna ukuthi ngibe isitha nomuntu wesiphathi nje, umuntu engeke ngize ngibe isitha naye, umuntu ophila emhlabeni, yabo, because anginandaba nabantu. So uyangibhida mothi yakho into ozoyidinga kimi ukuthi mina ngithe yini ozoyidinga kimi, mina yini engayidinga kuwena, yabo. So mina bengiphilela nje njengomuntu, ngifuna ukubonisa ukuthi ngumuntu ophilayo, yabo, ngumuntu ongayitsheli, ngumuntu okhonayo ukuthi amsize omunye umuntu mayefuna usizo, ngumuntu futhi okwaziyo ukuthi amnikeze isikhathi omunye umuntu manga ethi umlandeli noma ungikhonzile, akwazi ukuthi angibonele idosi, angangigcini ezithombeni nasemafonini warawara. So mangakuthi mhlawumbe wena iplane yakho ubovela uplane ekhona lokho, cha kubuhlungu-ke kimi because bengaplaneli lutho mina nawe, gawe futhi. So kobe inkinga kakhulu ukuthi uzokwenza lokho okwenzayo, kanti wena mhlawumbe usuke uneplane yokuthi ngiyafisa ukumithela lo mfana. So kube sekuyenza ngale ndlela sokwenzeka ngawo, mina ngibe nginama-plans wakho nangalowo ngimisa lokho. So nje please ngicela ukuthi ungenzele into zibe lula, ukusuka lapho nganginikeza imali yokuthi uthole amaphilisi ngokuse-early. Ngicabanga nje ukuthi kuse-early kakhulu, akukabi khona into eyenzakalile lapho neseyakhekile, ukwazi ukuthi ukhiphe lokho ngoba angifuni ingane nawe, ngisakusho lokho, ngiyacela, angifuni ingane nawe. So angifuni ukuthi uzakhele izitha noba uzakhele isitha ngami, angikutheknishe ungize kahle, mara angifuni ukuthi ngishintsheke inhliziyo yami ibe ngale ndlela le engisuka kiyo, because angiyifuni loo nto leyo. Ngifuna ukuthi umuntu wesifazane ahlale ngasonke isikhathi ephatheke kahle.
So ungangishintshi le nhliziyo enhle enginayo uyenze ukuthi ibe yimbi, ngiyacela please. Sanele, ngicela ngicela ungicheck cause le fault ayenziwanga yimi, yenziwe yithi sobabili, angithi? Kwamele ukuthi u-understand ukuthi kuyenzakalani njengamanje and umelane nesimo ukuthi sokuyenzakalani njengamanje. Ukuthi uzongijika akusasizi next. But-ke wena uma usho kanje ukuthi wena ufuna sizikhobele isisu, hhayi ungayisenda imali or ungenza something else ukuthi ngiyithole leyo mali. But kumina ukuthi ngasikhupha ngiyi-1 lutho ngeke ngiyenze leyo nto. Sengilinde wena nje ukuthi wena ubuye uzoyenza i-option, but mina ngeke ngize ngikwazi ukusikhupha. And mina ukutshela kwami ukuthi kukhona into ede ngiyifuna kuwena, ayikho nje neyodwa into ede ngiyifuna kuwena. But mina bengikutshela ukuthi uhlale ukwazi ukuthi kuyenzakalani cause izolo ngikhulumile nawe, angithi? And then wagcina usithini? Uthi ngifuna ngihambe ngiyo-check-a udoctor ukuthi kuyenzakalani. So sengi-check-ile-ke, sengibuya nama-results, seyangikwatela futhi again. So sithi kade ungimamele usuku lonke, mina ngiyakurasela. Oh wow, okay, fine, ngiya-understand. But it is what it is. We are here now. I am carrying a child.